Skyraider berriro? Ez nazazu etorkizuneko gerlariekin nahastu, Lady Mari. Ni zure gudari bat naiz, Martin Txipia bipila. Garazin sortua eta 1500 Gasteiza etorria, Gaztelak hiri hau setiatu eta konkistatu zuenean Lopez de Haro bilbotar traidoreak lagunduta. Bai, Txipiatik ez dukak asko, Bueno, agian, akaso, ire apendizitxia. Zer esan nahi duzu, Lady Mari, ene ezpata motza dela. Batzun arabera, Lopez de Harok oso ezpata luzea, zin? Ara, bilbotarrak 1500 ere fantasma. Hemen daukazu Txipia, gogorra bezain eztia. Raimundo, despierta, que ya voy, mamá, que ya voy. No, que no es eso, pero ¿cómo se llama la chica de vuestro grupo esa? Begoña González, ¿no? Pues sí, pues. Es que, mira, que han detenido a unos jóvenes de la ETA y dicen que una es Begoña González. No le hizo nada a tu padre, ahora ha ido a trabajar. Bueno, Ege agentziak zabaldu dituen berrien arabera, 10 atxilotu izan dira. Hemen Gasteizen 2, Alde Zaharrean Alabalitzeko estudioetatik gertu ere Guardia Zibil pila bat ibili dira goizera arte, eta, hemen, orain jaso dugu, Gestoras Pro Amnistiak bidali du prentsaohar bat, inkomunikazioa eta tortura arriskua salatu. Pero si estuvimos ensayando ayer. Mira, Raimundo, que tú eres muy buen chico, pero que tienes que andar con cuidado, ¿eh? Seguro que esa Begoña es muy maja, pero mira que no hay que meterse en la política, ¿eh? Mamá, déjame en paz. Bueno, que yo te digo por ti, porque ya sabes que muchos hacen más y luego pagan lo justo por pecado, ¿eh? Mamá, joder, déjame en paz. Déjame solo aquí. Azkein ematik 10 atxilotu izan diela, eta Gasteizen 2 eta baten bat alde inde. Madarikatuek, kakazarra. Eta zer, etakoak edo zer. Telebizioan esan ditek jarraikua diala eta bakik, gauza hoden bezala. Baina, ze harrapatu dituzte, koktel molotofekin edo kutsazain bat erretzen edo zer. Ez dik ematen, ezate itek zuzen da izan zeudela eta bakik oain ordena ailuek eta paperak eta istoiek eta esango itek dena etakua dela eta... Ez da posible, gainera nik egin nionakin. Oain ez pentsatu hortan, Geo batza informatibua ziok. Joan beharko diagu. Mira que tetas, toca. Hija puta gorda, te hemos dejado cebarte. ¿Cuánto pesabas hace un año? 38 kilos. Mira cómo te has puesto. Anda, ponle la bolsa un poco, trabaja un poco, hombre. Y esto es solo el principio. Ya verás cuando lleguemos a Madrid, te vas a cagar. Allí será mucho peor. Los compañeros que te esperan allí son animales, ya verás. Aquí en el coche no se puede trabajar cómodo, cojones. Pero ya verás allí, que hay sitio de sobra y espacio y tiempo para trabajar a gusto. Vamos a matar poco a poco. Aquí se tortura como en la dictadura. Aquí se tortura como en la dictadura. Atxilotua, kaskatu! Atxilotua, kaskatu! Atxilotua, kaskatu! Bueno, aquí se han acabado las mariconadas de derechos, jueces y mierdas. De aquí en adelante vas a ver lo que es bueno, ¿has oído, hija de puta? Ahora me vas a comer la polla. Te vamos a echar un polvo uno a uno. Nos vamos a turnar. Letu aldek egunkaie. Bai. Atxilotuetako bat ospitalea eman omen diket. Ez duk seinale ona, ez da? Ez. Cabezot, hostia. Vamos a detener a tu hermana y le vamos a hacer lo mismo que a ti. Nos la vamos a follar todos, hija de puta. Pero qué puta eres. Vas a decir lo que nosotros digamos, está claro, zorra. Guarra, fea, gorda.
Según fuentes policiales, los detenidos el lunes en la operación contra la cantera de ETA podrían estar preparando una red de captación de jóvenes terroristas llamada ETA Sub-19. Amaitu da guztia, urgain barean nago, itxasoan harago, eta atxeden nago. Gezurra diodanik, ez di... Eta orain zer? Ba, normalian, Soto del Realera eramaten dituzte atxilotuak, Madrilen. Ta gero horti, loteria, Espainiako geografia espetxe zautzera. Eta noiz egon alko gara berarekin? Ni abokatuekin jarri naiz kontaktuan, da bere Elgoibarko lagunekine. Ze zerrenda bat osatu behar da, eta gero onartu behar dizkiote bisitak, eta papel pila bat bete behar dira. Eskerrik asko goiz. Eskerrak zuk daukazun temple pixka bat. Nik nahi nuena hain zuzen. Eta emeretzetik bera deritzan azken polizio operazioak segitzen du datu harrigarriak ematen. Dirudienez, atxilotuak prestatzen ari ziren sarrera masibo bat ikastola eta aurreskoletan, eta nerabe eta txiki sortzeko asmoz. 10 atxiloetatik 8 espetxera bidali ditu Entzutegi Nazionaleko Basaltar Garzon epaileak. Terrorista birentzat baldintzapeko askatasuna eman du, eman 5 milioi peseta eta atxintxu... Eta Sub-19? Ze izango da urrena, ikastolak, euskaltegiak, egunkariak, alderdiak ilegalizatzea? Hitz egin duzu bere gurasoekin? Nik ez, baina errandidate oso gaizki pasa dutela. Normala da. Zorionez babestuta egon dire, eta ezagutzen dute zer dagoen. Abokatuek esan die, goizek ere tratu txarrak jasan dituela. Antza, 3. egunien, sinatu zuen autoinkulpazioa. Autoinkulpazioa? Eta orduan? Ba, orain prebentibuan, espetxean egongo da auskalo zenba denboran, epaiketa izan arte, eta gero epaiketan, beste loteria bat. Amaitu da guztia, urgain barean nago, itxasoan harago, eta atxeden nago. Gezurra diodanik, ez didazu esango, iruditzen banauzu, ordu batzuk lehenago. Mil esker herio, salbatu nauzulako, ukan nazazu